Simba Arati. Karibu sana Governor Simba Arati. Welcome, welcome. The family is here. Lazima ninifuate. Okay, asante sana. Karibu Governor. Mugavana wetu Governor Simba Paul Simba Arati. Karibu sana na MCA wao. Sindio? Now, ikankora abantu mbaro batumucha. Ko itoto anchete sana ama chumola ile 3000 Kenya shillings. No mochi obere ga into all through. Nende obere na bomu kurua ruale tembaka bono iga. Ili alenge nyagitari all through. Automatically 5,000 Kenya shillings. Uchese family. Duke nero toile 3,000 Kenya shillings. Mheshimiwa Wagero nero toile 3,000 Kenya shillings. Nonye Teresa maweti atukwane ni sembo towa ta pole so mwarimu pole. Irietaria Nenjuli Nyanchama Nyamao. Na borie kerokyo bo women rep gacha nyakora ga gabasaba mogaka chikura chingia gote basanti. Asebono nintene kerokyo bo governor wa Kisii County igongote bana nyasato konya bakungu to imokereigoro to konye Kisii County achirero chere byabo sere bobe abakungu peke toke sema sebitarime ko baungo basamombo atesi na nyasaye baba Israeli atotamboki toire kerokyo bo governor 2027. Asante na rure morana. Julie Nyanchama nero toire umoja nero kuna moigwete Governor Simba Arati. Julie nere byagaso bya morire bya mubwatire ogo Governor ate ne 2027. Biamono sana Julie. Omogake etugi no tu alenge nere chikura chia nere chikakea kidogo nere no are lakini no muntu mya nere otoire ole sana se familia pop asoko sila wa pop
Mbia mono aseri bageri omo mbia meire na oyo muntu Bob oyo sira sengenje ya kansa na samu beka sagia alende family yae njende dogotebia Kisii County Government komora nchemo adotebiri cancer center for so long abantu baito bago kwa sengizo ati cancer center ati oncologist egento kende kia kaberenda dogoteba onya mangana abanyagitari asinyire akimoko irania ebi asare ebyo abanyagitari wo national government egento kiono aeriyo abangna kitoko liye birogo mogo toriye mwabangina mwatorro muna leaders ejena nana bagaka tari bonse bakoimoka bari kibirogo igo we are leaders toriye muna leaders moto ya birogo next time mwana bagaka bari bare birogo we are keeping you on check anya muri okorega singiya no tole 2027 turarusie birogo Recho Tundo oyakoro komo ngina Recho Tundo na bole tio bogabana nende una mwaigure no aregeti bado si ndio. Finally the Kuppet secretary Bea mwana mweshi Samarieta na Vinja Joseph, the executive secretary Kuppet Kisii County. Na inche kwa niapa ya nomo nyene because we are friends to this family. Rendira ngora to this family because Bob na mumaite for a long time. We've been a good friend, Paul Banondemu and the fraternity at KNUT for this great loss. We want to say that we have lost as the teaching fraternity. All of us as teachers, we have greatly lost. That all the head teachers, that we have lost. Secondly, I want to appreciate Kwana Chavet. There is a statement you are making, unfortunately, you did not complete it. I am begging that you complete that statement about the Public Service Commission as SCS about the contract. Kindly so that the people will get it well, and that's not the direction as a government we should go. We want also to appreciate your work as member of parliament. Mnamwaro the court ruled abantu bari bari in turns, kindly it's an illegal thing. Banjere basoe Octavia Sarakari Vekajua Savanu Bari permanent and vegetable, those were problems in our schools. On behalf of all the post-primary schools, to Octavia Paul, to this family, and we are together in this journey. Thank you and God bless you. Thank you. One on the Korangi, the National Executive Secretary, Akuane, and then Ukori. Asante sana, Executive Secretary. Mheshimiwa Korusensi Ninchugocha, Mheshimiwa Siocha, Mheshimiwa Nyororo, Koru Mwanyarogali, karibu Gocha. But we'll have one of you speak on your behalf. Koranje, Majority Leader, my brother, Oya Renge Magayane, class here, Kemo, to a Rengenere Kisii School. And Jimoroja Nimbuata, and the Toas of Metanavara. Thank you, Biamono Mujumbe, Biamole Nande, Yamana. Tinda Getito Chinga Kichinyinge, Una Mojumba Tebire, we'll only have one representative of Tokwanera. Oya Koro King of Saints here at Tarioka. Paul Sana se family omwalimu ayambo mame etoso bengasa akonye amate ayeri atikaire jeno tumanyaraka ikiya sensi omo MCO sensi wo Ruri ngolia huko oyo nero mujumbe tukubwatira negasi Mheshimiwa Masieka. Thank you Mheshimiwa Duke. The family ya Bob pole amaleta ni huko kwa Duke Nyarango yondo MCO Kitutu Central Ward Kitutu Chaja South Township. Ndio mwanaleni wale deputy majority leader. Na inje tigamba kwa ni mwesu na turasama be Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asama rieta ni gongoro kwa Wycliffe Siocha ni gondo mwa MCA we ward yechune inchori na atomo mugako ri mondo ko ibera abataka inka aneje benya kujori Mheshimiwa Chabe dinga mondangare bya mono. Tigato mai minority leader kwanere na abantu benyororo mbarega iga enyorore to kwanere tuenzi. Njena kwana mugavana karibu Kitutu Chaja North Omuske Paul Simbarat welcome. Enere group Kitutu Chaja North
mwako inere Simba ya Kisi otorerera matuka mange na toererio bugambe woni ntutora karibu fira tom na ndere biribionsi pio pangete ba gututa denot orentere umuchumbe kitutu cha denot ntonyo ore promotion ya mwalimu onde bwensi wako need. Thank you. Gana njendo ngori ana ya 5000 nyororo to wakilishi 20 mbia mwana majority leader serikali ama to bitana wako ni mwezi mbia mole yeto bwati na mwamu korango iganda arora mbia mwana sana sasa mali tangoro kwa pito tachi useni tena kiwa kwa mama tangoro kwa rinde nyororo ndabwa msio manyerero naite na chaga korwe mara yane utase familia hapo Bob no mosanya no renge na renge tata sirete 2007 na korte gasindi ya sana alia sabatanga so tiganya sabe ke kore yae asaga ya excellence de governor ikaiga boga tutu ewe ninkore ito atwara boga bana ge miaka 10 ibi gaste ko libu yego igo konya kore gasi engi boga tutu ato ebi to cha boga tutu gaiga bia mono sana tiganya saba se necho kunde to kya ya 5000 Mheshimiwa Siocha olioto tebinga atumite umugaka mundanka atumite umugaka gochiararia akio tumie chinguru echiko kolega asira abebuya. Asante sana bono ngoteba. I want to assure abalimu nga intubuna abachumbe there is no way to reduce emiaka y'abalimu goti 55 years. Omwalimu should work up to 60 years and if it's possible to maintain only 5 years because abalimu bakolega asiengia gotagosoki omwana tamaitikolika mwana tamaitikosoma osomi omwana mpaka omuntu. So we'll continue working with the teachers and that is why the national government for the first time since independence yalikira abalimu 56,000 na wono iga uno yakwana. I want to assure you in Chenongo Ikaranse budget committee we have put 26 billion abana bali bonsi pi bare under contract nkori kubare permanent and pensionable. I sit in the budget committee and I will speak with a lot of authority that all the students, all the teachers who are on contract, we will be employed. We have 26,000 teachers who are on contract. They'll be employed on permanent and pensionable basis because we need the teacher-student ratio to be corrected. For many years, we have had an issue with the teacher-student ratio. Sawa sawa. Ono intubunaba gusiyo to kwana na machogu erairo koboko boge kaiga atoretana abalimu abange wota gusiga iga. Lastly, as I finish, manje korangeri omugabana inche nabatebeti amagane basari chibasari chiane bali bonsi ba apply te basari ntu abaye basari equally o maende gose yaya chibasari mwanyora kilo mondo na nyore basari muyabuya kabisa onde kwensi utachie tiko nyore basari ta apply ti ora nche ni inchu nkoe basari einerega asiane osomi abana sawa sawa tinda etinkwana mangana mange egentonda atebe tikatobwaterane twensi tokolega asiamo emiake etoire emiake etano. We make sure that we work for our people. Sawa sawa tinda etinkwana mangana manga sama skadi ya manene bono nganchere ndangeri omugabano ito Governor Paul Simba Arati atokwanere tomanye ko enda father atosabere. Asante sana Paul, Governor Paul Simba Arati. One, two. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Itangani kabisa ntagete ndente ngora yane asomongina nyagosererwa
ntebe pole nese family ngima boigo monganjire nente ngora yane asa abantu babo getutu Mheshimiwa Jaffe nayo mujumbe ga omujumbe mukoro Mheshimiwa Jimmy Mheshimiwa Masieka poleni sana asoko musiri omwalimu monganjire ntebe bintu ebire byokasenge njondo che chinga kichelere abantu bamintu babo getutu tigangondore bose mwacha kosabera efamilie onye wacha kosabera efamilie obe koko boko igoroiga baba digereria abantu abonse mpole na masabo balete se family ogendera omwalimu was very strong supporter. He was actually the chairman. Ya bogetutuga balingi pamoja na bali bandi. Tata denga pole konga obuyanga okindira abantu bae. Cancer ya kwano. Cancer nembe. Cancer nero litanga ni abasacha ikoro prostate cancer. Musacho onde bwenso ikire myaka 45. Lazima ogende ororu prostate level ya onga kiere abangina cancer nero yorobe na cancer nere kuruku cervical cancer ebinebi into tobwenrete koligirere especially breast cancer no ena basach lazima nainu moligirere kera narora survivors ba cancer mpaka bagaka babwate breast cancer n'abantu baranyale kurwali oburwere bwa cancer especially asabangina n'abasaje umunyakitali omonene o cancer igabusongo ayantebinga gaba no soko genda amatango gokora yure ya cancer tebi abasaje nabo abantu abatanga nibabwente kumanyanga abangina babo mbabwate breast cancer bangina monganjere especially bali mutali kogonki bana abasacha lazima mobe tayari korango monginogo nabwate kigomi ase orobe ba koligere abangina mo wanja abasacha abaligere abasacha mo iweda mangana nayo muntu mutanga ni obwente korango monginogo nabwate kigomi asorobe na kwante ko mwangino ya mukuru nyamira gaiga ayin kol mapa enye mugondo lyagende kol mekera konyoro rware mpaka stage 4 lyakolema orobere rukagwa ngakwana igabanda nga simba tama yatingia okwana umunyakitala ande mwa mubero yo tuli kuganiye to kende giyonse ke kobororo anyangibwati amanyinga orobere rukagwa akairuke itiareche kino bobenga baadaye na chitaga sira ikiara konyoro ikire level 4 oranje reke samari na jateli biamono father ndai denkole biamono ndai kaibere chio thank you egento kyo mweli abantu abintu ndai tensaba mangana cancer president William Ruto na bwente ko chaga busongo ekera toja kobeka lige na lyoboroso ekera twanyore 2.1 billion yokwagacha cancer center mwenye leto korumo chango gaiga no mheshimiwa William Ruto na Bishop Mairura ekera twasangerte milioni 100. One of the promises we gave to the church and then be a father naliga ekanisa ebe gatigati asoko bwata ni abantu baitu nkole ngotewa ino inche mno mugabano ino ninde tayari wakora amagendro chibasari nchi ya nyorwa lakini mtu aenda nete chibasari cha form 2 form 3 form 4 form 1 ba nyore techi form cha oko apply ndete ngba shwe chibesa chega asya abantu baitu nali abantu nawe baragende kanisa ba
basabirwe baonjoke kurwe sebibe no ku make sure abantu babwati kibeso mubuko ntege ntigerega unte babantu baitu mure maiga mbia mono gendera nega singi ya mugende okora but osomo kutanoyo father nganjire ndebe abanyagitari bonds bago miremeti yenyebere ba Kisii County enaba mpaka mambia baira legasi bakonya abantu beto ikera bakuli chi county chinde chonsi pichi abutira abanyagitari lakini atebere nchina na basabire koikamambia baira saa 6 wetani saa 6 bakonyora marube kera bakoli besa batali kokora gas mu wanja bayo ntigerega wesenge James ndate ntigerega wesenge James yansire mheshimiwa Jafet taite ngosome my brother my younger brother nchena abere bunge kitamu ibere nandire ningosabere kera kobo muga ko itari cheche ndaite ngosa ay kabasoba no ay leji basar jirwa ngo de bo kwa ngo tiana bono na chiena nete I like my younger brother we are ready to sugumega ase tokonya abantu baitu emyaka 5 abantu batwekera max mo wanja boyo mbia mono Nyasaye abe nainwe mbia mono thank you father erongoli father naende bono kwa mboli kwa ngasa naende ndorongoli lakini naende kukobekera ndama mafuta ndaitende benga father ngoko anda mafuta chiribwe meronge bere ekwaya nye chiringi chiribwe meronge 3 ne familia monganchere mbaye 1050 abantu aminto mugendera kutsabira tugendera kolegasi na Nyasaye atochikire mbia mono Nyasabe naino thank you wewe ulitumwa kuwaponya wanaotubu moyoni Bwana utuhurumie wewe ulikuja kuwaita wakosefu Kristo Igedeni TV omweno omuzi